Karigirano ndi nwithirite wina kaita keya ori twithirite gita na mbere kumenyithia mantu mwanya kinyegie kura muno nende kithurano kia muchunjo kia kiama kia UDM torabu twithirite tugita na mbere na kuthiatira na kinyia moyara tukubanganitio Weru are Nteto chietu ya moyara tukureterete Karambu kile mwiko wa tigiti ya UDA gochwa giti kia mujumbe wa Weru. Gasa hagu kujero ituone mwanya muchunjone ya UDA. Na kwa wakari utatera muchunjo ya kuweta na mbere na nguichio. Na tukida tukuretera gichunche kibidatu na kiamulia kia rono kwa mwanya umurimi. Tuda tukiota naira mwankamulia kia Nteto chieto no wakahola ntuku Weru are no ntuku ya kalono mweto madivya ne purity rich and nangeto PHINEAS IMAANA Nteto chieto Ithatu ikambiriria thaa icho chongwa akaribantere cheringa mara ntuku Weru are iba idhukire gituo kiu na muthuro na kunyangia maratasi na kinyinto kuringa kura bakiuga igu kari na wamba bakura Nteto iranende chithirite chitanila kwa nyabitha wa kurungamira kura ntere untubune ndi butumire kinyori ngi bakura bwethira bukiangaratana mathaya makai ntere una ituone bimo mathanduku kinyethira echerairwa Chujo wa kiama kia UDA uroretere twentugwira kinya na gicigo mbunge kia mara kithurano kirathi na mbere iga gituo kioringi bokura kieriani na nkinya gituo kioringi bokura kia mweria ituo bila bitaomba kugwata ndo na nkinya maratati moringi bokura. Process has been smooth but tula in a challenge just one polling center non to mix up with the ballot jeu kuthitharaka lakini we are working with the county coordinator kuhakikisha igucoka guku kanda jimba kwimana na mweria market ya keriani ya wele Tharaka but in this case igituagwitia we are following with the headquarters kanda tuona kethane baguturetera iwinge itigere ya mweria amona gutwika uringi bakura ibuthire na mbere kirigonto mwanya kiri gicigo mbunge kia mara pagaga nkujani ona nkinya nthitiga iraumira kiri gituo kia iriga wandia muthambe gicigo mbunge gwa giki Giki gituo kioringi bokura kia iriga wandia muthambe kiri gicigo mbunge kia mara aroringi bokura bombete kurugama nyuma ya matheta kumira gatagati ka thingati ba MC Nyagamu Israeli noro kwenda giti kumorisi mauko amwe na gutwika kuri na bangi bakuoneka bari maratatini moringi bokura amwe na gutwika ibaumire kiamani kia UDA nkeja ndedira maratati me matamburange na ndarigwa ne mbia tuma matambulangwa na ndeja nderira maranduku na maratari mamea marali maratambulangwa already kingi kirage kuthuritie aringi kura baba iriga igutwika matini mutweri fisha omo abaraba kurira gite kia MCA wandia muthambe arere maratatini makiama kia UDA amona gutwika na umire kiamani giki na kuthungira kiri kiama kia Jubilee na tuta expected kumuona ku twarigwa kini kia barigwa kini kiare kia mutweri fisha kwerwe kalatadi ni kaliko kalatadi ka UDA muntu areja kalairwa narie akalairwa merwa watwika yani otewa mulengo uria muntu uguo kwendekana akelwo te register titulaite tukeja na kibande na register ile ya IMBC meano inombirwe ndi office uba komena nkamudura leo nonto bakolaga marando kontadura twisale nkadura o kumania na Nteto ino Timothi Murimi ura nwe murugamiri wa kithurano giki kia UDA kiri gicigo mbunge kia mara ariugo gwaya ibubotemete mpagaga na nkinya nkujani ino ciomba kumira ukiribu ni bubuletaga mauntu ma violence na maybe nkolo na aspirants na agents bao
agents bena uguna ni betikirie kituoni kionde na kwa baketha bakiona maria monde makuendelea kagita karia ballot boxes ikulugurwa ziena seals kwa gune bala the serial numbers. Murimi nareganite na nguto iri gutambaa cia wamba na nkinya mageria makuyira antu bamwe kura. No mbuge mauntu maka kura kana kuiwa gwa kura mara, and maybe I would also say for the entire Tharaka Nithi na mauntu ma propaganda. Kiripotera Weru TV kuma iriga kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Nyuma ya nkurutano mwaitana kinyame na maya no kathira kyoka kiatigiti ya kiama kia UDA guchogitega mujumbe wa ekuru na akari bawathira bakyokirana kuringa kura cha muchunjo ne DMC wa koro twasara gaki rorenda tigiti inyaene dirite kinyokaira karambuka ile miaka na mama safi achwa gite kia UDA na tigiti wa mwana bo ikwethiretwe kwina ntubaka imustari ni oringi bakura akenya baba ingine nde bakioneka wetana mbere na ngwechio chia kiwethire ni arakinya kwiba kutheta bakyo marito yati koneka ki register ya uringi bakura. Kiama kia UDA ntuku Weru iketethete na mbere uringi bakura chako yukia urokethira gyokira kia bendera kiama kiu kire kithurano kia mweri wa 8. Dene ya kaunti ya Meru kithurano kia muchunjo iketete na mbere dene yeitwa mwanya byoringiri kura. Mwena kiama kikoneka kirene gweta boka Thaa Meru kire ndionga chietu cha utegera ura uringi bokura bwethirete bugita na mbere kireitwa mwanya aringi kura baraba kwethirete bagikinyathakia ne baukari bakai muno. Kila kitu iko sawa, tunawangojea wameanza kuingia. The number is, we can't say now, for now we are waiting for them. Najua saa kulikuwa na, lakini itakuwa sawa. We are hoping for the best before the end, the day goes on. Chaguzi uko sawa, kila kitu iko sawa, sijaona shida yoyote yani. Okay. Amona bonde ni itu bingi bya uringi kura anto kathomba ni bautirete ni bawikinye bya kenda kuingia ontubo. Itu kirugurwe mapema na mwankana ndi tutele experience thine muthemba yonthe tutete very smoothly kone nyaskare weto akalinde stare kanani bagwita ngobwega na ringi kura barija bakiringa kura bagitaga niriana ringi bya kura ne bona ni tiwirigiro bo bwaringi kura inende kwithira bakyongeleka orantu kwithirite ikita na mbere ya yonde yakioneka uringi kura bo bwitite na mbere na njira irayagirite kotina wagagia kinya kupuriko bwithirite bukioneka tibala marieta ya pamwe baringi kura kire yara kunenkaniri marito yaure mono kinyara kwa lingwa irule ne gunda register UDA iriege marito ya kura twamba kwana alafu tuleta twerwa mtu na no aringi kura na voters card nande atugusha wa wita antukaito bera baje na voters card ya ojo mpande ojo okwara yana mpande kitetia lakini itora kwa ile kuleta na kinyara kwa ile ulete ndokere rukire na ndio che kwa yante kuoneka ndina kibande na kila kitu na nte kuoneko ande ntaringa unikura ande nte kumenyora wa karwende ntaringa kura ndiko tharitora kwa letende ne register kulingana na imani ira nkujete nio na ndoria nderwa nturie kindogo ende nkomba kuringa kura na Antoni baba inge muno ndene gikutuo gege akagoma lakini ito kwenda kumania tu marieto je tole moja kura na ito register ndeke ballot paper we kuringwa kura turi baire lakini rieto ya kwale ategwa kiri register ire kuringithia kura onini ngwante kuoneka ku angina kuo Sara gaki orani MC wa koroto ande ni ambunge ya kaunti ya Meru na direte nende ya kinyukaira Elizabeth karambuka ilemia kire kuruera gitikia mbunge wekuru kidurano nekituitite Bobo kareka ntuko ye oro ejina Edith kinyawe na rombere kwithira kyuma rukaru inoniru akiwa nende mpumiche kidurano ki niredirite ikibangairwa bora ikaumira akariba ruirero rera na wandi akibireti bachumirete na kudetani kira bakuwa bago kinyitu na bya kuringira kura ibagete marito yona ibakwenda kuringira atungiria bokura ende batithikirwe kubwethia ontuvo akariba ibona nite kuria kwanirwa ko kumaniana makarika ya na moerekirigiana kulikithia Nteto hii
Muthenya jona arwere ntukwira muchujo jo kiama kia UDA jo atinda kugiteka nindingite kaguru na kununkanunkira itu mwanya mwanya gicione kia buri na ara mateta kathumba jo umirite akariba kiroka ituone kuringa kura ende marieto jao na jo jakaura kirenjesta na korasimika gwikonja okaora ja munyuru na kwana nje ciao acha batu thine ra twi nyori ikuja kutha batu thine ibande turiro tutena kura tuthumba kuringa kura na tu na kibandi na tu kutetwa na ora kwirigirite kura ndera kibandi nganinga kura sitting MCA ore karembe ituone byagwa akwe bionde rwire rwarera na regere guturetera my agent mwanka abindi twambire kuringa kura thaa ithatu cietete na kura tureri tukambire kuringa thaa ithatu na ntu bara bokari na ngugi cia bakorogete kuringa kura rukiri ibaregere kuringa kura no ntu ibakubangite baringa kura rukiri bacietere ngugine ciao na ndiko ja marieto jetegwa gute marieto na teni ngaki mararamisi ndajigwiru nyana barabarene o muntu akiuga marieto ate kuoneka lakini ndikurinya babende nenda bole na ndire ate kuoneka ri ura nkuringira teka gashindwa bambira gute na thina tibwa marieto ake ende kinya mathanduku ja gwikira kura kana wenda ballot box ate kung'ana ngaituone bimwe na jumu taratara jo ringi kura kurasimika kurunga mwaka itakaraja ya ula Solomon Kathonko myoro kumerera matagete ke MC wandine rire warera na tikiti ya UDA atareretie oigo kare na kachangamoto kidogo rukiri no ntobwa namba register namba register to gutumaira antu babangi bakweja bagachoka no ntomarito jao jate kuoneka aku eu neo igukari changamoto era to face re rukiri bwajaire igukari na changamoto ballot papers ite kung'ana ukethera gitua jake kina ringi kura baba ingi muno korokia ringi kura ngirizire lakini papers ira chigwa chokare available chia kuringirwa kura papers magana jaire na 50 au tu magana jathatu wandine akibrisia nayo bimwe byaituo byatindi antu baka iburu na ara ringi kura bothokire na gucietera ni marieto jao kura buru na baciandikithitie bone kuga antu bara bataringa kura ya muchuyo ni bo bainge kire bara baikinthiri tuone bya uringi kura kerie mundu ina kura aringe kura nginya thote kuoneka register ni bamenyora bagathithia turinge kura cietu twathurane ethero kuruete nomination direct itwire ruginya thai tutiraere wa ndene ya murinya tutiraere wa mandu jao girukiri ndokere ndagira kibandi ndi kwijakyo twateka ukune ndaura ndoria ni atankathithia nderwa na rike konekania ki computer no ntuto itwacheka irwaja nderwa gite kuonekana na ndi mwanka una ndi twito tijina to akara tizidi ni atatu kathithia no tutira ringa kura tu ki reporter Weru TV kuma gicona kia bore kaunti ya Meru mbeta mawera kerigia muthenya akwaga ko marieto ya ringi kura ni kironda gikoneka ya kake kura yana kora na ara karibaisio bunge beno thimenti na sentimenti bona ni tinindi muthuro yo nyuma ya marieto yo kwithira kura kimaratasi ya ringi bakura Uthiro narua kiama kia UDA ndio ikuthithia muchujo ndene ya Kenya na ndene kaunti ya Meru ndere mwanya mwanya na raku na siasa barabo chwa tikiti ya kiama kia UDA bashimire kuringa kura amana athingati bao bakienda kwa tikiti eje ya kiama kia UDA amana bobo kindu kia mbere kile gicionenie ndere mwanya mwanya to kinyite ne kirigaro no to batekere register ndere kuringa kura indi gangwete aja oni ndina kure kwani hoiji lakini ntikuoneka mali register na hii ni kure kwa na kibandi ni nakwaja na ndire njistene ko nende kwina biuria bibingi bya kuria na ni administrative structure tukoria ingwa ndire mo baraba kuromba gite na ndike ballot paper area ya kuringa ndike ballot paper ewe kuringwa kura turi baire lakini rieto ria kwa ategwa kiri register ire kuringithia kura onini ngwa nte kuoneka ku untu jabubu bukiona kiantu mwanya mwanya barabo shumirite kuringa kura iji batithire marito jao erwa nirieto ise kuoneka ndona ntonkaro ndagwatia mpume bange batonye bachekerwa ntu antu ni baingeira inine nimekuja hapa kupiga kura nimekosa jina yangu hapa lakini nimeona wale wako hapa ni wazuri wameniagizia kule niweza kwenda kutafuta jina so nasema acha niende main stage nione kama tapata jina yangu nikikosa sijui niende Kirokori nikosekana niende kwa mama Dimoti ama commercial
Sasa ikikosekana hapo ndio utajua kama zimefichwa nini, majina zao zimefichwa ama namna gani. Ndia gituono gya Kagoma Primary School, lakini ndikozo alitora kwa letende ne register kulingana na imani ira nkujete ni tategwa ke register ya kulinga kura ndethira alitora kwa lete kuoneka bakiura niki gitumio ntobobo kuthithika na iba register tanto baba ingi kiambene kiki kia UDA anto bara twandikithite kiambene kia UDA gituone giki bare anto 500 cha 22 na naru register ya kulingithia kura ajojo na anto 100 over 5 ukarigwa anto bau bangi ntikumenya i register kweu registered individually as a person mkuruki anto 1500 ngina magana janana na botiro le utonya register ne ko anto bonde bayome na batelinga kura na naleba ketho bakirega na ngutu ate kwina bamwe brabo kushina nabo baitigitije UDA bakiuga no monga kurire ringi muthenya na arua chitho chitumika ikeja kwithwa kura iji baringithitie ate chiga tumirwa kunenkanira certificate aja abothu guchwest batu twitayari kwachikisha tugutumira minsi chionde kuona kura ya mwabothu guchwest ire secure andikire ballot ya tariki 9 mweri jwena na chiauma ora ikethera ikari onde candidate ora result ikethera ikari no tugetikira ikari na ngwetikia bara bangi twi antu bathatu na ndi bangi aja ojo batena agent batera leta agent bao na nkuma ituone mugwanja nko visit na ru arokere ni ndokere ituone bikotira mugwanja bila ndatara kigutegero nandi nikethera kurire ringi ketho chitumika kana kiama kia UDA kikenya mubango jungi takwira anto babothu guchwest any time from now nkethero nkibanga indira inchi na ara tukethero twerekerete ni untu tuterekeria tona wondi yetu igikinyangwa ni untu kuri ntumurume omwe ugutinda kuringa kifua akiuga no nenkeri certificate ikethero no ranenkero certificate owo kunenkere certificate ndiye to mwire atiri ntariki 9 cha mweri jwenana eja abothu guchwest ya kuringire kura nuntu antu betu bakaringira na bao kura ana baraba ije ibo bagatuma abothu guchwest igitachema ithurano ki nuntu etire era antu bao bugeta kuringa kura nuntu ne ondi na kandi gutumira ritwa riu ndi na kandi ni urongo nuntu uti kandi nenkaneri kandi kanenkanirwa after 14th nkiripotera Weru TV Betamudhure Murioki Ubunge wekero kaunti ya Thaa Nithi Beatrice Nkathako kaita kambere nonanitie kuria kwaniro ko kini muchunjo ywa kiama kia UDA na reugite yukari na meya manene mathanduku ya kuringa kinya kura ya kamatawa ngari cha thirikari ya kaunti. Murwiriri wa giti kia ubunge bwa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi Daktari Beatrice Kathomi aringirite kura yake gituoni ya cukuru ya primary ya Kiang'ondu wadi ya Karingani Thaa 4 cia rukiri. Kuona maundu no mathiete wega ne ntona kwina taswishi no baliku nkuona elife na nkuona maundu mali sawa. Noe mubunge wa Kagita Gakagwa Ekuru Beatrice Nkatha aringirite kura yake cukuru ya primary ya Weru ara achambiritie mitaratara ya kithurano giki akiuga ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi kujuritwe iwamba kira giratumire kaunti gutwikania kanenkerwa biashara ya ukamata mathanduku ma UDA na twina antu ba biashara na babe na magari maingi ma ukamata mathanduku nimbira tumire mauntu mamekika ngali ja kaunti nije igukamata nibo security yo mauntu mangi which is very wrong. Ariuga thirikari ya kaunti itumikite kurugamira ithurano bibi iri njira ya gukurukia arwiriri bana baraba kwendekana nutongoria kwi muntu gwintimidate barabangi tukegwa baroti ni kumakirwa kwae ni kumakirwa ofisini ni kumakirwa guntu na watu ikorithio kerwa thura mtu fulani kama mtu atibati kunenkerwa freedom ya kuthura mutongoria. Nkatha ariuga amwe na kuigwa endete kiama gikuna atumirite utongana inya yake gugikuria ithurano bibibi karega kureta mpumi iwetigika akareta kithingithia kinene kiri kiama giku kaunti no muntu okite Thaa ino guka gututhukiria kiama twakite miaka mingi tugatumira resources jetu tugatumira mauntu maingi lakini muntu agauka kuthukia kiama Thaa Nithi kaunti kia UDA no antu ba Thaa Nithi kaunti ni bendete kiama kia UDA lakini Thaa ino ni bathurite na by tomorrow mauntu no machange na njira yonthe irwaria rura baingi ba aringi kura bagwete mbaru bakiuga ati bariona takabota aringi kura batari na guge kithurano ni giki muthomi arungamaga ite ciega na Thaa Nithi kaunti nonto twito muise tangavana lakini ni aguturetera muntu women rep agatueja kinya na ma MCA agaturetera kinya senators
tukarigwa atiri gakwenda ite ciegana na ciawe kuro na tirombete gania nikendegwa na guturetera nginya MCA na guturetera woman rep na guturetera senator kanto monthe tukathuraga nonto muthomi ni akuga tuthure ende bariuga tigiti cia kiama giki kia UDA ikarega kunenkerwa arwiriri baraba ubongwa bathurite batiigwa bari na ngwataniro kairi na kiama giki kia UDA muthomi alejire kiamani kia UDA igoro no ni atwikaririte turi antu ba UDA na gwatuika baria tureterete tio tumirite kuthura tibo bagatangacwa sisi atuendi na UDA tena tariu turigwa ithurano irathuranirwe kuma igoro tionaga twijia nini tukiruta wirwa abure orinde ithurano cie nkuruku Ruto gatangacagirwa antu tutalala tuthurite Ruto URETERI anjue ya kwamba sisi tukiwa Tharaka Nithi County kama wale watu tumechagua sio wale watakuwa kwa chama ya UDA. Kutoka leo chama ya UDA tumeweka X. Gituoni ya KK wadi ya Karingani aringi kura ibalala mekirite marieto mago kura kirelist ya IEBC. Untobra nyumani afisa ba IEBC baugete ikwegwa register irego tumekane ya mwanka wa 2017. Nkiripotera Weru TV kumagichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Samuel Gaishima onto bwande tu na unono ndeto kona kanya kakunoka ende nchokete na Nteto ingi. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia seal coat kuma nthiguru na ataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira twina molding ya mamarito Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turi na rough and tough. Aja nduke na yeto no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri nduke na yeto. Arania na atwe kukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Toriongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemes and dark secrets on Nia. As Dr. Funike and Mama Kayai host unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTime subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Oni Mutembei Edwin Samuel.
nimbibe itukiriro kia ntube based on dike washa maendeleo neike tumindiritite kenda kono kia ntube tukumane na kinyamara ki ukulukira ngweko ya wandiki bwa Nteto nimbwithite netu wake kwana kuma kithirikari nene na thirikari ya county na nikomea nako na cionthe cintobe thirikari biuma eike tumikuburomba na kuinisha ku nene antube tube based on pumpe kura cienu cia MCA tareki kenda morio nana kenda mona kainya kawita mbunge obuthetera na ucokaniri ntobietu bila bitwere kuriwa nengie na mainyo raundi yetu riwa tembea na tembe kundisha maendeleo mashinani. Ai makothe tunitango gekira ikairi ngombe netinda kumbeta sere na gutikie kuma na ndakwira tumechenjiririo na gote gwitikiria thina ni irio kana ni ing'ombe yaku kabira mbaya kitu gani makothe nkwiraga ngombe ni irio tientie kana urugire kithereirie ati ndugire ngombe kithere gwe makothe ukumbariria kang'auko gwe eja makothe wone witikire maka ikigaruki rene kamara ya natona arua 6 liters. Ndirakwirire atiri Daily Meal ya Joy Max ni mambo yote. Biu vingi ishado. Kai kweli mantu chaka chete kagwa charara. Kuja uone. Tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited. Ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya jalea smash, Daily Meal, kienyeji mash, soya and na chiangurwe na bingi. Toringire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited for increased production. Niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia ulwe founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu madara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga ambasalins na njirere mbega kenda kuko gwetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu Wenda ntomeri yaku ta ringa thimo namba 0705 247786. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Ugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
No tuchokirani atinende gisakaza ikiumirite ntere chia Tharaka muchinjo ne oyo UDA nyuma ya maratasi amoko watu ayandiki marietwa ya pamweba rwerite mwanya kiamene ke UDA kirikana nende rethirite kana untubura bonekete kwethera bukithura kia baingi baringe kura kumantere yu Imuthenya ura gwithiritwe gweteretwo gakagita ara mathanduku mamuthie kunyagaru kuma Kiritaling Center cukuru-ini ya Tharaka Boys marekeirwe gintu thaa 3 cia rukiri. Thirikari ni igie kurinda usalama na ara kwina thina gwicaca thaino mtujo nkari ciambiritie kuthi no cubite una gono kuona mtangazaji manto mesago aguthi kuringithia kura baraba bati kuringithia na antu thaino ende ba na aritwo ni beterete kuringa kura koguo antu betu barabari na ara ntura barabari kura kungia kwenda kubura metho makwa bura mona na bura tona na baraba ngetu kwina bwende gutire muntu thaino wina kasoro na wina thina na uti wo kutheta na uti we ukwaria mantu matari mega antu bonthe bakumagaruka na nkari babanga bangwa nteri mucha Tharaka tawadini ya Nkondi kithurano giki kithima jiga watabura kirabangiritwe wega muno nyu ndingire kura gituoni gia Nkondi Primary School no ndingagira na voting aga ndingire kura nkona nembega ante baringia kura bwega na gutina thina nontu mtu ethungira ugachekwa kibande ukanengerwa ballot papers ukaringa ukamakwa na antu bakaumira bakenuka ntiko na kwina thina gituoni kindi na ingwatie nafasi ya kuria antu bakwa ituoni bibinge bobikari uringi bakura Nkondi wand ibwega ni bwenderete bwega butire wabwina changamoto aringi bakura ba Nkondi ibathiku na ibaringi kura bwega na no baikira nomination ka romba etegirie bu matokeo makoma makari no ntonde na hakika niyo gitongo kithokanga achinda ko una etegirie guchindwa na support kuthi mbere kana tugi UDA umba kuona giteki Tharaka North kiuga tena kura kungiwa na itua bimoke gobita mbeta gukinyeri mathandu kwama na itua bingi gukionekania gungumania bonene butiromba gukenia aringi kura gituo takaramba ni getiko ringo kura gituo ta Eriani mwankagu mathanduko matihiko mari gituo ta Nthanjeni mwankagu mathanduko mathire mate wagu matheri ballot papers ya kamatwa gituo ta Kamathina baya bajukia ballot material bakamata bathi kumakira kithakani baugaga gutire antu gatuitoka make tukureta kiama kia UDA kirebangite u na bakauga this is what they can call kana bakuga kigio baumba gweta credible kana ithurano bia gwetegeka wananchi bakabakararia ende wokubitwo eterete kumenya by the end of the day wegwa bagatambua kithurano giki ikithurano kia arari ti gutocheria bonge bwa kuthi ikarikari hari ongere kironda sumbe tuo kia ngage no twathingata kuthingata twathi twethira ballot boxes chiaya bantu chirwa gituoni kia ngage arake bateri kuringirwa gia kama twakirwa mujie wa one of the competitors kana one of the aspirants ikukuri kumakagirwa na kiringa wa stamp na okaraida chimaketwe antu baire senator umwe na MCA umwe endere atwaraitha twera antu gatumenyimbie kwenderea abantu tukuthi twethere no wira yenderete bagutwana baugia rwero lakini tukamata matirio cionde tukureta ta evidence tutinda kuitha muntoro maketwe ne SK ariruga magete kia MCA mukothima na enu yenge kumakwa ne mheshimiwa uraturaenda gupagete kia senator mwenda gataya lakini endeno kuona imaketwe antu baire peke yake na araba ukinya kagita kumwe nontu tutikwenda kwaria kwa mandu ntirona ila mbonete mabuku monde kuma ria mbere ballot book 1 mwanka ya mwisho imaketwe SK gutie kinya kuungania ikuonania alafu bakaringa kinya stamp ya kuonania ya presiding officer wa proof tukiaraniria na muthuganirwa uyu no rankurukia gucwatigiti no bwana SK Njage nkori kuma mwe rukiri muno ndathi kwa ganturani no kande gwantu bakimbira gankia na nkayanjona gechima igwako mujie ndauna tabako ndo ndego badiwa mathanduku mariogo na utie mtu kinya kuri mujie arafu utadhati ndego ati mathanduku ndo ndaringia boruchi na mwera kuri antu opponent bako gwako mujie bakio mathanduku mariogo boruchi bako thinogo batia thiba ithira mathanduku ma polling center araba ku mathanduku gwako mujie nigo nio ntire suzo mathanduku karaki no suzo mathanduku piona suzo mathanduku consensus piona returning officer suzo mathanduku na county returning officer
kwanza ndetu nantu bakwaria ntichije na nda ya komenya nda ya station komenya imbie kuendelea and I want to read my statement menye imbie kuendelea ni mantu bali sibondi mathandiko I'm not there, my wife is not a PO, my brother is not a PO, my sister is not a crack, my maid is not a crack. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka bete wa Paul ogwa kabede no kontine yembu nyuma ya gisangaza kiegoro na aria mathandiko ya kuringira kura yarethiritwe ni India kithi na kuwa na kureta gasagaza tugerwa rigo kujiri makarika ya waya na kinyomba bakura ntere una aria kinya namwe uringio bakura bukuthite bukiambere ya kucheri muno mathene ya thathite cia muthanya. Nominations ya kiama kia UDA ni ciambiririe miena ngurani ya kaunti ya Embu muthenya wa umuthi no ati baria icerero muno miena ngurani na makiria thini wa gicigo mbunge kia Mbere Therero baria ituore imwe kura ikwambagia gwikua thinasara cia kivwai nginye by 6 na tuyakaru muno kuma kiroko tatina tukithiuruka tukira wa mathandiko ni maukite na theno ni ona i6 ithiete kwenta kwa twatinda muthamo gima guku na mbota mundu avotete URETERI nginya ndagikari no tutire turona mathandiko na riu thaino ni thinasara riria mathandiko magokwa riu nyi turi acagurani na ma agent tukithinga mathandiko riu marakinya thinasara na koguo ni kuonania kwina maundu marathie na mbere matagirire na still yugite kuvingwa andu no meterere mena wendo kuthurana no mathurana na ndui kwa hivyo tunashindwa ndiko kwa andu mathuranie na kuu twero mathuranire tuketea sisi twende kwa na matuma magatwika mati registered andu marathiete guturainwa na tumetana magaturine kwa twikwa andu maya turine mengi one day before ruethera maundu matirathi wega nyingi alia umandi na imani na wacaguranio na varia mbunge wa Mbere Therero niwe Geoffrey King'ang'i arauga ino yumanite na varia maritwa matukanire arugamiriri a ituo ngurani kumana na ateti kuvecana maritwa ngurani list ya presiding officers wega tewe karutwa ingi koguo baria bena presiding officers mari list imwe na ya kairi na ya kathatu koguo gutire gucanwa ithanduku nirithie nao no ati wana kuri uguo senator wa kaunti ya Elgeyo Marakwet niwe Kipchumba Murkomen ni urerera ekari a kaunti ya Embu ati ithurano ino iraisia ma na waragania na kwamba uchaguzi umeendelea na kwamba all our POs na clerks na returning officers wamefacilitatiwa kuhakikisha kwamba wamefanya kazi hiyo kwa njia ya haki. Na varia county commissioner wa kaunti ya Embu niwe Edison Nyale arauga ati aria maracungirire thagathaga na kuvivia kwa mathanduku magwikia kura muthenya wa igoro ati nimetitwo kwandikithia rivoti yao wariria uthuthuria urathi na mbere na varia arauga ati aria makwithirwa na mavitia magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. County Security and Intelligence Committee has resolved that perpetrators of political violence in the county will face the full force of the law. In this regard, already those who were involved in the burning of electoral materials for the ongoing party primaries have been summoned to record statements. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Onde muchunjo iyo kiama kia UDA yutite na mbere ntere mwanya cha Kenya kiama kiri nini ugite bakanete ni ure mantu yethirite agita na mbere na arabethirite wakiongelana kuwa ibakuirwa kinyango irethirite kiritane IBC kirewithi na mbere muchunjo yo akere senator atharakanithi kithura kindikina ugite barabonde bethithite na mbere wagagiana gasagasa chia kithura no bakayukirweta gari yare kiwatho itogwete report cia gukwerekana gukwina makaratasi ntere imwe cia Tharaka na maratasi mandikitwe marietwa mantu na baringiritwe kura na gukwerekana ndeni ya area Ganga igukwina thina kidogo mwankantu barugamio ringi bakura nontu bakuona ngwire kwendero yogo inguge yomba kuthukia maumithio makura iri kuringagwa na kiama already kiambiritie kurutha uchunguzi
kinya kethera mwanka thaino gutire complain iretetwe nenia kiama formally kwa gwito ku advice kana ito akirira ausika kana lalamishi baraba umba kuigwa bakimenyaga bora ukarikire mara na ntere cia Tharaka bandike nonto katiba ya kiama riuga kamiti ya disciplinary committee ya kiama itiomba ukarande ithikiria kethera gutiena mulalamishi. Seneta ko ntubumirira uterero miru botonekana kairi ithurano bienderete kana ntuberinga kura barabo chinda na kire giteke murungamire kuri main rep mwa aitaitira ungi bakethania na bugabendere na kura antu beno merete kuringa ntere mwanya situation yeje na ndebuka bwa misuvu ate wakarekarikate twina report yenu ya kwamba emunde kure kiringagwa baraba kuromba giteke women rep ndeni account ya Meru ibeteganirie ne kariogu babati gukurukira agent bao bera returning officer na returning officer akamenya bora karutha nonto sheria ni kumwitigeria bora umba kurutha rira kwina antu kugwatanira kura ikendereaga kwa gunti kwenda kwaria nontie returning officer na itwarira returning officer wa Meru akanenkanira no mwankarije Nairobi kwa gunti kwenda kwaria karata tankwathira returning officer bora karutha no lakini gutie na thina antu bakigwatanagira nonto ibo bakuromba ite no tibarasimithia utibarasimithia kutarirwa kura batakwenda utarirwa nonto kura ciao ticia returning officer ticia kiama kura icia baraba ucwaga ite ukwa batikwenditarwa tikuona maana makiama kubarasimithia lakini katwetere tware returning officer na kethera arombi ite babu bagwatanire rukiri kethera batietegania na bora returning officer kauga barete appeal kire kiama bakathikirwa na kamiti cia kiama iririo igatua itwarira riagirite. Nagana kunate kamburi yo ntweria ya mizani ya Afrika ni direte kirukira kiampu michia bura uchindani wete mwanya bwedirete bugeta na mbere andene ya county ya Meru na kire urukuruira eteke ongabana mithikale nturi ne direte tongara kene chunchike 33 gatanta mwanja karia tironika yura mwangaza uraina gichunchike 33 gatanta nye kumakiriana na ngabana kire itumurungia kedira ke ina mba ithatu ne chunchike 27 gatanta kenda kire giteke usenita kaduri murungi ngenda tungirete ene gechunchike 50 na yele gatanta inyanya Captain Godi echunchike 18 gatanta mwanja munene mithika ene chunchike 10 gatanta yele na speaker Kaberia Rimba akethira akiota ilakanya kakwithira ene chunchike mwanja gatanta kenda kumakiriana. Manema kathomba ya kurukete arimi batithirite nindi baiketha maketha ya kugweria no iketha bachithagira nindi bakiendi mirabio na maguri ya makukenda kuingia mubatu ya uturo ore kugwithira bugeta na mbere gwitia mwana kwithira riera irithirite kya luka na urimi kwa luka Kimeru ne kiri bwaingi enonjira ake ya kuingia uturo ni ati arimi nindi bethirite bakiwethakia kenda kona imirabio ya kirire mari fertilizer irathirikari ithirite kena makia magurie kwethira ikinya ila arimi ba mbethirite nindi ngeta na kuringira arimi ba na wikwa ugebone buruko na kene gichunche kebitatu na kemuthie kiora rono rura mwanya urimi wa murimi. Karo Mutiga urani minister wa urimi ndeni akaunti ya Meru na tarete arimi kwanda imeravira bikabwithia boya kire mburenkai netete na mbere na utareria tinibethirite bakilunga arimi ba na kuba mataro ya urimi boguni. Nakumbitwa Karo Mutiga, minister wa agriculture, livestock development na fisheries kana urimi Devia na makoyo kagitene ka itwije ira turita hii na as much as the gurune on the country, the rest of the country it is the long lanes but how Meru these are the short lanes na itumbite kwithira tukiaria igitana ria ringi tugita kiri kundi bia arimi betu
tukibeita na best practices na muno kagitene kakira tukubera ngainezi katukubera bande imerabilia kana iribira biethera bi drought resistant jandengo jampempe ku variety mpempe yumba ku thrive very well na kakaika nini na riretie kinyamantu yegie kumenyera muthetu ontubura wete ni ontubatire kumurikwa boya kendo tiera yote kwenyangwa na njira ya utila kingi kira tukara tukita na arimi kana tukibona area conservation agriculture kenda bomba kwithira muthetu bathi kuinterfere na muthetu as much as possible menya arimi ja maingi ibona ja kakurima kuria kurima muthetu na nyena thitangi bagikuorgana ya muthetu jukagaruranwa kiwi kiomba kwithira giginterfere na retention yeroje so kira tukubera kinya gukombeke kitari gukurira akeria paketha bati kuinterfere na muthetu buru ato kenda kethira kwituje twanga iturite kidogo tompa kwa retained as much as possible na kenda riwa na rote kombe kwithira ritonya muthetu ni mera bietu bimba kwithirwa bikiuma aremi kwanda mbeu ira chitwire kwandwa kwa miaka kathumba ni onto bonge botigaira maketha yatiagiri ende motigari wa ibaichoma kia thirikari ya county otira nende ni bakona mbeu kiri aremi bara batio chumba buru mpempe baichokeria mpempe jama inke mwanka mpempe kethirwa nitiri nguvu ikethirwa kinyet machiara ja mpempe weto kethirwa pempe gachiere mbuga kainjinye kadogo so itwethirite tukigura mbeu every season guti season kinye mwetu timika sure tukwa arimi mbeu of course I am not oblivious of the fact that no ture muri kukinyira muri wonde wa Meru county no to county yetu nije enanto over 1 million so na budget ya county nayo oremi takai kungana kugurira mtu wonde we Meru mbeu but kira tumba kwitha tutegera muno tutegerete especially kundi bia kurubira bi very vulnerable na youth tukomba ku identify bara tutaete mbeu kethira season tuka make sure this other season ndabo tukwaba ubangi batonere nongelete na kuwa ni baritana iria ngwe kwa kwe muno na thirikari nene ya Rwang'ini rorimi akiariria kinyamantu yegio fertilizer na bara murimi aumbike kwithira aime kinyaila kaingi twitana iria ngugi na Ministry ya Agriculture at the national level na kira kirio thai we are working very closely itugitaniria ngugi na national government very closely actually kwena program ijere cia fertilizer one kwena the voucher program ere ongoing the voucher program ni karete nkira arimi na njire nyingi especially arimi baraba kwanda mpempe kawa na ikwati those are the three value chain ira tuambirite na voucher ke voucher arimi tuberite baraba anda kada ni kwati ntere ciao chikwati barayas na officers betu iba kuthiuruka miundene no tunakuti umba ku register twete nyaka ni sene to register to kana tweta muchemanio ne fulani to register no mwanka murimi eje mundene a register murimi o kwa test kana ko clarify did murimi ujo na munda ate ko register for the sake of kokitata whether age register murimi a register ke voucher thirikari ikomba kwithirwa ikimurira fertilizer 40% na waka atirira 60%. Arimi baraba rimaka wa kinyabongo ba imura mutaratara ene jojwa voucher na arimi bampempe. So itokuria arimi beto bachiumie ko chitaniria nengo karankiuga tafadhali ibachiumie ko chitaniria na office edra atakinya kwao bakaringa baka eja na information na kurekeria na kugweta mantu yegio garuku borera ntobura kinyabutirite arimi ni bakwithira bakiona machiara yande guru kire urimi bobo ngenda kuga climate change is real ko imiaka irare arora kaberene ara turaraire yemantu climate change ya karaja ka nuntu bote akwina batwe. I must say that it is real, it is now with us na ikieto mi ukuona kaberene ore aketheja mweri jo tujwathira jwa March by 15th of March ngai ethera yurite neng'ani na antu baandite na arimi bamenyekite ria banda same case with October twetaira ngai twatura gwetaira ngai October na days ari moinya as late November. So what we are doing not to is kira kiomba kurigiria material ko make sure arimi bere mabena mbeu chekongana no to bena mbeu ngai eja kinya edide bora at least
murimi ati ugendagire kia ukethania ntiona kia kwanda. So we are trying to mitigate it through kware mimbeo as much as is possible. Kingi na kukiranga bana asiritanete na njire nene mono, you can make sure those very dry parts when as much water as can be possible. Kenya betete na mbere kunyamarika kumene na wagi bo mauta rwangiro kurungamira mari ya mauta EPRA nendi betete bakiongela maguri ya mauta yana chiringi 10 kwambiria thathita chio tuko Weru ari chiringi 10 nende chiongeli ke mauta ya super diesel na kinyi mauta ya Thaa Meru nendi akithira kiura wana chiringi ya na 47 mawe ya na 48 ni ochuka ya na 46. Siasa cia kugania kwite byotongiria Southimenti ni wete monki na rea rui baitekia kana itekia ujumbe kisio kio kimathi Gideon na mwiti Shandrak batirmanite kia thone kimwana are kimathi ugete ikagita kaga itigweta kuita mutongeria nawe mwiti ya kiaria ithira kiwa ibana yete na kathuri uria akarikia mirandi ira yonthe thirite akiambira iria Nikikaro kirai kuthithitwe ni akuruba kanisa ya PCA ndarene bari na ngwatanio na anabandaka kenda bakaboneria mwerekera jumwe jo muturire gikaro kirai kinya siasa bagwikinyitie ku na Felicity Ngirote biriri ro kumeria madagite kya mobunge Take 1 billion and invest it in our youth out of the 6 billion. Mandarene abogeta isti gicigo mbunge ya Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwenditwo ni Mutugi Kare nyuma ya ngavana wa Meru Kirito Murungi kuliunga nteri chatiania orona kuwa atakuma imo bunge oyala mporo wa bori na nyuma ya biumia bieli mporo wa kedira kina ruimbo wa King'ang'i kiri oruine nende mbunge onethirite kiumaira na King'ang'i na kumuira akedira ari murainine yambiro tigira kikwithira kiumara aruine
uroke bakini gara campaign 2022 tungi ni mporo aburi hapo njiani mwani vinge viere akurukia and speaker akiwa Kiraito tosha Kiraito Imeario ngavana kaunti ya Meru Kiraito Murungi ndiongenewe nteretia mekindori tigania Central Ntukwe Jumatano ire kuseretia machoki ya mubunge wa yala mporo wa bori na kuringana nwe rumboro ku ntina iwoka ina rumboro munyanyi mashima yele amen munya rais wa mtheguru ai munini wa rais wa mtheguru reko sware nyini akasarani ke sware nyini okathoka rindio ogeta kiongo oyabothi kia na okimenya utitho wenga bana Meru County Ithatu Murungi angwatere ambikia koti andangete na mitanga maitana ka kwenda nyonthaika woni twarura munya kumatana tubani ni miaka 15 munya tangwata anthaika temaloi na nendo letere muntu ta kuthaika le twa mucoroku na nangora kwa Ithatu Murungi ngocokerie woni no gwere goro uwe atemporo ntwaburi mucoroku kankwenda kwa Ithatu Murungi utebomba kwa muchoro kwa uwe bona kotine na mporo ukenda muthaika okaitene kawa boria mona mutetherio waziri munya engineer Kofia Kaulanyi ibona netie kuria kwanirwa kwa ingavana Kiraito Murungi utira wati mbarubawe kanya baitalela raisura bakwenda kithurano netwetete bai murombaro amiantwa mukenda watanethia Meru ngavana Meru wengo ni azimio ori lakini yeye ana arera anto bachangure ora kwenda utebu omenyo gutongoria anto no tuba direction no tero kura chia Kiraito na chia Priscilla ke ikolokia azimio so lazima tuinde toringere azimio mbi lazima toringere azimio kura so Kiraito nuwe na thina chiawe azimio etena thina Meru yonthe sasa na mbi na azimio na to sasa kuthia rutero munyao to itatia au to elekeza ile kazi ambayo imefanyika na serikali katika nchi yetu ya Kenya asa Meru haina mtu kutangaza lakini Ithatu Murungi na mangamanga hapa na pale kusema kwamba eti ya kwamba upige kura yako tutakwambia kwamba hata hiyo yako upati bakiarie gitera kweya na mbeu tia kuanda nteretia mukalamatu na ntwandoro wandine karamati gania east na arankoro kibambereretie wenjibwa kithima kia mukalamatu baile baibatianeletie meario ate kithima kia ntwandoro kenji thirikari ya kaunti Meru tote kwenda kuibwa siasa kithima ikia munya Kiraito ataenja kithima ko karama kithima kera kenji munya na tote kwenda muntu nyori ku yagwa kithima kiwa kithima ikiawe na nde muntu ro kurongwera nore tete mwa arombere mbwa wewe mwetu tarega rombenge wiki mula rombenge wiki karama bweruru rombenge wiki amuga rombenge wiki bwega itikarte loi kango ndikoro na mantone ya siasa tia tigania east bwaile mporo kuma 2013 mwanga 2017 bwaile kabea kuma 2017 mwanga 2022 bone no wabutere ngwe no ntorwa toriao omuringathi mwakoria kamporo yambeye omuringathi mwakoria inore ndekarama kamporo yambeye omuringathi mwakoria inore ndembekindori kamporo yambeye enero mporo na yena tatia akoria roje ndande wakoria mbasare ndande ibonto kwa kwa tona manaro anarwa toda metengeta metero tumutere tere kibiriti teto mujeno peu nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa metheka Umedia chibitare ya kieni kiande dispensary ni udheta ni kire kuga miari ngavana Kiraito ya kuga ro chibitare wiru akina maiyana ni urongo pakimwire nindi kwithira kiwethe kionto bampo na gutigira ro ruiro kwithira rugia kawa na ruiro rakumbeka Tukuinka inyuma ya ngavana wa Meru Kiraito Murungi kuthingatana na bisaba obisi ya wenteresha kaguru kuonia mwingi moya mirandi yawe ya witi na mbere enteresha saudimenti na ndeka ukune karaka andiki mirandi eu wandinego jiste kionana shibitari ya keni kiandege nirigeri na ndeka mite batongeto ne James Nkonge ne bekete Weru ne shibitari ya wete kiriro thingo ilionania iri namba 13 ne kionanagia ne kiri lothingo perimeter wo na yekirwa ngeti na nande twatagera Nteto eu tuona Nteto eu itekwijania nikio gitumite mbita kamiti aja na arua na akoja aja twira thirikari ngavana Kiraito Murungi Nteto iji yandiki kiratati-ini giki
guteo mabureo kana tu antu betu itumikira boritie ngavana Kiraito kuthingatira Nteto eje gutigira cibitari iu ni kwirigirwa na batu tuliromba ngavana ucu Nteto eje ni thingatirwe ruthingo rume yune biantu na biume yukone antu arume rueje rwekirwe cibitari aja kende thongoma rejete ciamani atonya ruthingo na nontu ciamani atatonya ruthingo na twi noruru turenda ciamani no abatindeke na babatonie mbi batonie ruthingo cibitari ekeni kia ndege ete antu ne aega nontu mbi kethira te obisiri cia borisi iria ya eje batikwithirere bioro bia kumia wane antu area eje nontu ete na security ekwigana security ni rwego security ni ngeti security ni muntu urandikia kariambi cibitari Nteto kienda kumenya uma ba mantu jongwa ni nchuene na murungamiri wa ritingu yo bisine ya ngavana Daktari Jotham Kiremi uria ugite baraba engugi ya kwandika mirandi iu kabangaratanire thoko ya karia na cibitari iji twari na kamakosa still kuga dispensary keni kia ndege nayo ni fence etwe bu na bu iradi typing era antu bandika mantu akaria market nara bandika mantu ja keni kia ndege and dispensary kinyabu ibo kwa corrected ko ukagita muntu kama kilo mudharaba jo itukuwa na manama ta rwego ikiri so itubera all is not lost nuntu kwa na proposal ya cibitari mwera ije gwitwa keni kia ndege ikirwa rwego no bakarendi guru bongwa batengera this financial year bakauga ibakwenda cibitari iu na definitely tujo gusibitari cienda kubiurukirwa irwego nikendo karia bwithira bwisa sawa kumeko jisti gicigo mbunge ya South Imenti ngiripotera Nteto cia Weru rekoditwo ni Mutugi Kare na bokoro bamomontere cia muthara ibithirite bakena uteithio bwabio kurekire antu bakoro na baugite kwino batu bompoinende kabana mero kirete murongi gutonyera na gutethia kuruba bakumantere yuchetiania Ondi thine rumirite mature ne muno kumania ngerema ya utuwira mbere witiari wikundi kia kuruna enkuruba maumau muthara iba mukiritirio bika ibyo bwati laboni ni kumakire thirikari nene rungurura muyumbe onao gichunge kabeabea onipyo inkuibwa sokia nkatho ke sokairia nkatho ya mwekoro watigania east mandramu kabeabea uroliongete area yetu irware aturetera bia kuria akawerie kuruba maumau na kuruba maumau na kinyanto baba na ke baraba ekwo bwa ya mwekoro akabeabea nonto na utona na nkaua na utorira kinyamba ake na chumbi nkaua kura netia kabeabea na nende akwa maumau bia kuria sabari kwa Ithatu na ibo yakakiriwe utonge tona ke maumau bia kuria nonto batu tutairwa muri twairwa ka nyumbeto karo kabeabe oro utongoretio obisi ya muyumbe kiri wajibo iriobi na uritie buru thirikari kuolelie kurubau na ritho ringi ria mwanya muno buru kumania thini iria bokulukira maturene ekurubabu kona na kurubao ni ekuru na kurubatiumba wita kinya kibarua ni ekuru na kuru kwatwika batuke na muntu oba ilela bombe kia kurara inyabuo na baba ingi ngwete kinya iba kurara buo ya thai maisha ya umete o kwa winkuromba na ete yo kinene gavana wetu awatanirite na president nonto iba ni ashore baile bamenye bura baita batethie ekuru na kuruba maumau nonto kaita kaka omio ibakumia kulukibwa muthia ditietie kuria thirikari kinya buru kuthiatira na urito kigina kia antu bao bakuru ni antu kuiba moburu batakyo na kinya kuma kirambia kweyanwa 2017 before toringa kura ituonere ekuru bakirinjistwa bakuru na baikurinjistwa ibarenjistirwe baronekana ki computer ntukwe kuringa kura lakini ntukwe kwera ngiriye leira ira ba indrietwe ithirikari ya Jubilee ibatero i computer kwao tafadhali Mr President itukomenya kwetete ku retire
ukenda kuritaya na kiriro kie kurubao o ringi karo na uritie thirikari ya county kuria murandi wa nyumba ya Maumau bauria bakirwe thirikari nthiru o muthara ni kenda bashukiria baribo na bashie bania thina ya yishia okaita kwina nyumba enene yanjirirwe ni gavana wetu mwana wetu Munya rira ari gavana na metierere na inkona aratierere gavana na gavana nkuya kuibwa na thikeleke na endelea aretiere lakini bando etakinya yomba kuma bira ekuruba na kuruba vendra biuma kenda biomba baomba kuona kantu kakurea kuma ke investment ye Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi akadi bantere chiakala ukangete bakoromba MC Weru mwito abatetheria kona ruwe diriteruke ampanga karibani ni bakua bakono kwa mitongi mongo bomba no itutura bongi bugirema na charu ikuo athina ino charu jijitomete anto bantora ayakalao luaine wa mwena antora achakinoru baibumeria bakitheta no nto bakira bakuga ate bo bethireto baikurukira kinyamara kinene gukinyira agonto gogota aroje wa mwena ng'ombe echiao kuona aroje iro kunywa twina rurungura project rumite ona runa ratorombete mbecha na tura awa ni teya pechi iteya ke project itwa milioni 20 lakini itakinya project ine na ijatangachiro rasmi na tukuthia hata gwatuika itegumira githaka itaumire county kana githaka chiarure ku lakini itakinya project ine kwa hiyo antu abaingi bakasi atongoria barire mbecha iriku kwa hiyo ndaromba kwetio kinene ikiakwitheirio nichie yeri ndi thai na ruru kura mwankira ukwatugania thina kinya mikongora twathingirwo ni yotheri kinya nyumba itwokerwo ni utheri orende antu baracha ni mbibia biyete wikwa na twekirwo ri umbiza onika mbere anene betu mutongi utauma muongo bamenyora batu bwetheria ntore kala mitongi utauma muongo muntu ekarenya mwana areke baage bara mutongi we muongo itwetete otaroe muno batu kinyana betu bakurara buo nontu baroe nontu ureta roe turamuche thago mina motote tochwaroe tochogenya ithainya ga thaithano twengete ntere turetie roe kalau batwe itumiete muno iroe itweta sapare ndaya kuma tombo eta roe rukaurarikia au kuma rikia au twaite kalimbene batwe muntu akarethia mantu aroe kwa tukira buu kuri ogwendi bakoromba thirikari ya kaunti ya Meru kurukira MCA wa Gwandia kangeta twero mano mwito batigire bagokujia aroje mwankaro akinyantere ino kana gwethiro tugu ikaba bacho abantu araba kainjirwa aroje irwa kithima kenda baithiro bagita aroje akube nabo na munonkoro gikinya bakiromba bya kore abyo musanda nonto gonto gokuiku magarete ebonene thirikari yetu ya kaunti tuthikirie ne twenjera mbwa ruterero wa kalao mwankana kenoru na araura twethe na roe nonto batu twaremerwe ni kwenjarwe na uro tukinyethera itwairie mbia cha kwenjarwe cha gwekira miberethi na mbi batubirwe kiao ko uya nkromba mwesimi wetu kwetiwe kinene na thirikari ya county balwelie batulweni rutere rura rokenoria tukalao pone ao mikio tuturya roe nonto batunyandithie cheto chionga ithirite barabarene yarende kwenoka mibu ng'ombe twetumba kume kinyela roe kalimbene ichoka ringi anene betu kubaina rumano ni atabo kwenda tuthirani impara kuno na nibo kwenda kula chieto ende tukathira impara ri ni nagura ikauma ni tukuromba mushanda yo kumbika kwa haraka no ntwantu ibakurara buo nibo kuona uthirikari ri kwe uraite antu pio kamutu karuma 80 kanjogo katumba kurarire kalui komantora ya Kalawe Gembe Central Betan Class Chabari na kuma kinda tuyani class Chabari ne tukidaro kigera gatanta kinda to chetu ani bwana ntupakudira watanirite na batu mwankiro twetira tuikinya na kije kibara bonde bomba kumbedia tetu chetu ninkado nanchune tantu ko ruwa nende katika naona kalaworo mwe tatiro ng'ambe turethia kware thano mukungu nduende twerwa ngwechenu manyina abo eta kurethia kalawa mbere yunko ni murume butoka bwethia tata ambera turia maratasi ya green ya nylon tauria yo makathomba tukundikila ng'ambe metho yutho chikianto kware ankomongo ng'ambe ndio na kintu kya green ekona ya nyanki chiaterie kwerio kambura mai antuko yonthe ite kumba nduoro turi uchoka ng'ambe ite nerie ndu tobera chiathetie kuria ntuko yonthe
Tegu itorongoere. Ndio uraka witorongoere. Tena thina tukaumbura. Purity Richard no monetwa mathithi ya Weru na Nteto PHINEAS. IMAANA ithira wino tuko uboya.